Gili thingnai lo thlir tu te chi bai ule ama tanga soi ka tum to mizo te na kan mamo kan ei tlem si le kan ngai tha em mai dai ta de fiber tung chang hi soila hi ka ke hian ka ngai poi mo khop maya uluk takin lo ngai tha ula athange dai ta de fiber hi carbohydrates ani a ema sera carbohydrates dang ang lo takin emi total carbohydrates emo complex carbohydrates amo kan tiang hi ni a emi thele thlai kan e tangin kan la luta dietary fiber hi carbohydrates dang ang ni lawa kan pumpui le real hian apai toi thei lawa ngai ngai kan e chuak le ani e ye thatna takpo ani boka dietary fiber hi soluble le insoluble a oma soluble fiber hi emi adming ang hianin tuya zopin nang angin oma hemi kan pumpui tangin rila akalmuanga minti puare theya hemi blood sugar level atin hiam theya cholesterol level atin hiam thei boka apple carrot bean ser thum le ser chi rang oats kan ti te barley kan ti te le avocado berry ang ti hianin soluble fiber hi apai tama insoluble fiber hi tuya azok be theilawa ei chuan hemi ek tum lian tha le nem ek chu anuam si asiama hemi ek khala veng theya hemi kan ril pui hi ati risela ril tanga tur taksa tanga tur le bolhlo pai chua apuya ril pui kan sar tur aveng thei poka tuya hip tama hemi ril tangin tura pai chuak theiani alu parbor hemi wheat whole grain kan ti ang chi kan ti nan atra angte almond motor chana pear brown rice te hemi zik lum angte hianin insoluble fiber hi apai tama dietary fiber e tlem hianin ek khal hemi title tisana cholesterol sang le blood sugar level sang athen theni e poimo khop mai e na sat lutuk ero chuan emi kothalo emi voitam pum nuam lo kopuar chawna te po asiam thei thunga dietary fiber e na sat le lutuk khianin taksa in tuiril a hlawna sat awanga chawna dehydration athen thei boka chuwangin dietary fiber kan ei tam chuan tui in tam nge turani dietary fiber pai tam te avocado pear apple mau tuai thei pui bean alu parbor borsai be zongta ziklung kol barha kol thei celery vaimim thingfang ma berries le chana angten dietary fiber pai tama hemi kan se vela thele thlai kan mu zongjong hianin tlema zong tal chu dietary fiber ya pai da vek maya e ba ka yan soluble le insoluble fiber pai kop te po oma dietary fiber kan taksa tleme mo kan lalu tleme mo ti chin chena chu pakhatna ek khalani a panina cholesterol level sang pathumna title pile chan ti te in cha antik lai po chaw deuh ngoi reng zoi deuh reng ang chi te in cho e khama ril tam zung ang chi tiang te po hi ni a in taksari na hiam lei theilo en te po hi dietary fiber ei tlem ei kan en ei tlem wang ani thei dietary fiber kan ei tlem emo kan tlak chhan emo chuan ek khal ben bona siama thea in video kalo soi to ril puilong irritable bowel syndrome kan tiang te kha achen thea luna na thang te po thlen thei chuan kan sam ni thena chance te po sang dietary fiber thatna tlang puite an soi chunjam zelela kan ril te le ril puin thata kan na tho theinan atang kai hle maya soi tawngin ek khal le title te kha wenga chuan ek tum lian tha le nem ek chuan nuam si asiamani ek kha satna e chung chang ka soil video ka da to a ek nem chung po a hei ek harsa reideu thut ngai esol hei thei lava ete poi dietary fiber e tlem wang hi ani du hle ani
chuan cholesterol chechi le LDL cholesterol te le triglycerides level te pokatin hiam thei chuan dietary fiber hian in hemi kan rilin thum a hi blu ati muanga hemi kan ele in atang hianin hei hianin thisena thum omzat blood sugar level sang tuk tur kha veng thei zun thum natna thisena thum om apong dik the ni hei thei thum te po a thum thona a dietary fiber pai tama wangin chutite lua in hemi blood sugar level hi ati sang bak lo ani chuan soi tong khan ril pui ti hresela ril pui ti rol te ti chaka taksa tanga tu le bol lo pai chu apuya thin na tho te po dietary fiber hian apui thei ani chuan meichhia bi ka dietary fiber ei tam ten ovary kan ti mai chibom cancer an nei har bi ka dietary fiber ei tam te hian dietary fiber ei tlem ti a in chibom cancer an nei thena rem chang chance kha atlem jok ti na ni chu ni tina kan mamo zat meichhia chuan 25 mg vel ani a mi pa a 35 atanga 40 gram vel mi pa na mamo ani chuan kan talan tongin dietary fiber kan ei tam chuan tu in tam nge nge tur ani chuan dietary fiber hi supplement angina omboka damdoi mu mangin le apkhut ang tapon liang chu heng hi online ate po acha theya heng hi ni kata voi ni eya cho ei ma a 18 tur ani nima sela emi a supplement amu mangang hi chuanin natural akan mu thele thaya vitamins le minerals ang te kha an pai ve to lova chu wangin adam doi mum ai chuanin a natural atanga kan lak lu hi a thazok dei ni te ka hria ila chuan sa te hian in dietary fiber pai lova in thum siam chop pan ti hian a pai lo boka in diaries ti mayang emi bonu te kan thit film an process atanga thil siam chu te hian a pai lo boka brown rice na pai tak man ti to kha ma se hemi bu fai kan 18 white rice hian a pai lo a pai tlema chuan maida hian a pai lo boka pastries kan ti ka po hianin maida le atta chungchang hi video ka siam to wa hei ya poimo te reng nen kadu a in enan tlema hemi chiar chuan hemi ngai thla chuanin atta le maida chungchang hi lo en ulak poim tha ka ti khop mai maida kan tanga siam thil chu re reng hi hemi thit film to ni wangin dietary fiber a pai to manglova chuan vitamins le minerals te po kha pai to manglowani empty calories kan ti ang hi ni a kan puar lu rungata ka kha kan tak sign angi chuang lowani kan ni te kan thil hi chhut ila restaurant anga te tikpudor anga te bu fai kan hi chuanin vitamins le minerals su tlema zong chu pai ve ma se maida tanga siam thil kan ena sa a cold drinks te po ma chakna pai lo thum che pai ba ka enge chaw kan ti te chang thum yang zong zong te ka thil tlang pui te hianin chakna ya pai lo tlang pui ani chuwangin nit kan nitin nun kan thil a hianin dietary fiber atel nge hi apoimo a dietary fiber kan tlem emo kan lo emo chuan ni chada kan soi na rang te kha kan nei the reng ani ti ira tharang u